Nak bercuti tapi tak nak pening? Jom 4 hari 3 malam ke Jakarta, Bandung with Fluffy Travel. Sampai je dekat airport Jakarta, kita terus pergi breakfast dekat Pagi Sore, kedai yang paling viral lah dekat sini. Lepas je breakfast, kita terus ke Bandung dengan naik kereta api Wush. Sampai je Bandung, teruslah shopping dekat Rumah Sulam Khana. Kat sini ada banyak kain-kain pasang. Korang juga boleh beli perfume yang macam-macam bau dekat Win Perfume. Dan kita pergi ke Groti Plaza. Habis je shopping tu, kita check in. Masuk je day tu, kita terus pergi Kinara Rest, and then kita akan naik jambatan gantung untuk pergi ke Kawah Rengganis. Memang cantik korang. Lepas tu kita naik ke Ranjang Sultan. Ini memang agak adventure lah. And then kita naik Golesat Circuit sambil layan view-view nature. And then kita boleh chill-chill dekat Glamping Lakeside dan juga Ladang Day. Masuk je day 3, it's time for beli oleh-oleh untuk bawa balik Malaysia dekat kedai Tiga Rasa dan juga Karma Bandung Merchandise. Settle shopping, kita terus pergi Asia Afrika. Dalam masa sehari, korang boleh pergi 7 buah negara tau. And then kita pergi dekat farmhouse. Dekat sini korang boleh dapat susu kambing free tau. Lepas tu pergi floating market. Lepas tu kita bawa pergi shopping lagi dekat Ohbest. Kat sini memang viral lah, ada jual batik-batik Indonesia. And then kita pergi Kartika Sari. Dekat sini kalau korang nak beli oleh-oleh pun okey. Masuk je day 4, kita terus hantar ke airport dan balik ke Malaysia. Nak jadikan trip ni milik anda? Jom DM kita sekarang.